amashuri bigishwa n'umuruho, aho umunyabutare ageze amenya uko haba. Ubundi kirazira ko umwana w'ibutare arya ibiryo bitariho voka. Byagenze gute se? Byagenze gute? Uyihubura mu gitondo ukayikandagura ukayitera inkongi igahishwa n'agahinda, ukayirya saa sita ikayirya ariko ukayirya. Mwana wa stirida iruware. Mbese umwotso iyo usepfuje rimwe gusa, uzi ibyo uba uri gukina nabyo, uba uri gukomanga imageragere ngo ndaje nimuncumbikira imyaka 25. Umwotso, ubwiza bw'umusore ni imbaraga ze. Imbaraga zawe urazikoresha mu isoni ejo hawe hazaza uri murahica. Ariko rero reba kubaho nabi uri muto ukarara mu biraro buri buzima. Ariko sometimes aravuga ko Imana itari fair. Ukabaho nabi ukarya umunsi ukarenzaho umuyaga ukotsa imyungu, urabyumva neza, none ukagira ahantu Imana ikuzamura ukaba umuntu w'umugabo ikakuduza, warangiza utangiye kuryoherwa, utangiye gukora umurimo buri kimwe cyose, ugahita uzataha ubukwe bwo mu cyaro mve kuntu bavuga emusiyoboye gahunda, wabutashye muri Nyaruguru ati imyanya yiwabo umukwe ni hariya, umwanya wiwabo umugeni ni hariya, none imyanya baturutse Kigali karibu mutambuke yateganyijwe. Imyanya bavuye hehe? Wakwibuka ko utuye Kajeki cyangwa Kaninja ari ugutarasa, ariko wataro imyanya ukubayeho kose uri isiti. Muvuge ngo isiti ukubayeho kose. Imana ishimwe. Bagucomekaho ibyuma mu gatuza mu maboko, biba biduhira biniga. Rero nkavuga ati ubu napfuye tu. Yibuka ko muri filimi iyo umuntu yapfuye ujya kwanukana ngo akarongo kajya nagutya kahise gatambika. Avuga ati reka nanjye ndunguruke ndeba nkabona biracyari iminyorogoto. Avuga ati ndacyahumeka tukose. Hari aho bigera umuntu akajya aseze. Rero dushimiye yera yongeye kuma umwanya hagera hano ikanyongerera iminsi yo kubaho, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ibi bintu bibiri bitahane, hari aho abantu bagera bakaresha. Ijambo rya kabiri, hari aho ujya ukorera Imana nk'uzapfa ejo cyangwa uwahura n'ikibazo bigahwaniramo. Rero dushimiye Imana yabarinze, nanjye kandinda ikatwongerera iminsi yo kubaho kugira ngo twamamaze izina ry'Uwiteka. Imana ibampere umugisha. Okusinzira kubera bideko nagabwe akabenje kano kavudde ku mugoba w'emmotoka ya buyonjo ey'ekika kya Toyota Kalina abadde avugira ku mukono gutali gugwe era ng'ekidiridde kwambalagana ne baasi eya kampuni ya Simba okuva e Kenya. Akabenje kano kabaddewo mu kire kikesezza olwaleero. NTV wetukidde mu kifo kino kumacha esanza abasirikale b'oku nguudo nga bayambibwako abadduukirize bagezaako okugyawo emmotoka zino ezikoze akabenje. Kungemerera inaareba naza kushanga nashanga owakamotoka kache ari wakoze reshoka kwabera ryo mukono kwa basi nyingi n'emmotoka nyingi ziri kwirima byo kona ati kubona cyane kale ejo kutera hanka ntetago humps. Motoka ya buyonjo eweddewo yonna nga kitegerekese nti akabenje kano katuza abantu basatu nga bonna bannansi ba Rwanda sako n'omulala addusiddwa mu ddwaliro. Abafudde kuliko Donati Nteziryayo ne Theogene Niyoshuti nga abalala ababiri ebibakwatako we tukoledde eggulire lino bibadde tebinnamanyika. And 3 died on spot, the driver and the other 2 occupants in the back seats. The co-driver was able to survive and we rescued him very quickly and he's in the hospital. For those who were in the bus, they got some minor injuries. Likely enough, there's no one who died from the bus.
Akabenje kano kagudde ku kyalo Kinyogo mu district y'e Kabale ku luguudo oludda ku nsalo y'e Katuna. Mu ngeri y'emu abantu babiri bafiiridde mu kabenje akagudde ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka ku kyalo Nakigudde mu kibira ky'Empanga mu district y'e Mpigi. Akabenje kano kavudde ku mmotoka kika kya Toyota Townes ebadde eva e Masaka okudda e Kampala bw'etomereganye ne Toyota Alphard ebadde eva e Kampala. Emmotoka Sinotrak ebadde mu kkoona ng'etisse omusenyu ekkirira ebadde egenda mpola mpola naye ono wakamotoka akatono kano ke baakazaako erya nnyongeza n'atawa budde kusooka kulinda kulaba kiki kivaayo ayisiza buyisa bw'agenza okuyisa ne yeekanga nga waliwo emmotoka Alphard edda e Masaka. Poliisi ezze bukubirire okuggyawo emirambo n'okutwala abakoseddwa mu ddwaliro eririraanyeewo erya Double Chua.